Hei tā Shane Jones, kei Wainganui ia tātou he rohe moke puihi, engari hei tā te minita whakawhanake rohe anō, ko tōna hia, kia piki anō te ora, ki era momo rohe. Hei tā te pūrongo a Irena Smith, ka tahi anō te minita nei, ka pānui mai i ngā whakaritenga, mo tētahi tahua, hei āwhina i tētahi o ngā rohe, o te motu, e rongo nui nei mo te kore mahi, me te kore hua. He rohe anō, he kōrero tautoko anō nā te minita whakawhana ke ohanga. He whakatutuku i te karanga mai te kaunihera, tō rātou hiahia, kia whakapaua he pūte eke atu i te 200 miliona tāra, kia whakatongi ai ki te rākau te 100 eka. Nā, kore oti a rātou ki te kāhore, te kāwanatanga e uru mai te tautoko i a rātou. Ko te wawata o te kāwanatanga kia tupu matomato anō ngā wāhi pēnei te matau a Māui. Hau te tahi minita horakau e oho ana haere atu ki ngā wāhi kua whakatahangia. Ki ngā wāhi ko wareware tia haere tia i roto i ngā tau e hia rānei te tini. Ko ia te take oku timata mai ai, taima tāti mai ai ki ngā wāhi pakeke pērā. Anō nei ka tai moata atu te krihimete ki te hapori o te wairua. I te whakataunga hoki a te minita i te rānei, ka whakawhiwhia rātau ki etahi pūtea āwhina. He timatanga noheo nei, kei te takiwā o te 100 rau me te 50 mano tāra, ko tōna tikanga he huruhuru, e oti a rātou te whakarite i etahi mahere nui atu. Tā te mea me pēhea rānei tātou te hapori Māori e tino whiwhi ai pēnei whakatongi ana te rākau, engari kāhore a tātou tamariki e rite ana mo ngā mahi pērā. Ko te whainga hoki a te kāwanatanga, kia rahia ke te whakatō rākau paina ki runga i ngā whenua e wā te ana. He rohe tēnei e rite ana, kia whai wāhi nui i roto i tērā mahere. He nui te whenua, atu i reira, tainoa ki tūranga nui a kiwa, engari ko te tahi raru kei tēnā whenua, ka uangia, ka āwhātia, ngā horo mai ana i roto i te wai, nā haka paruparu haere ana ngā awa me ngā roto. Nā, koe take o rātou e inoi nei ke haere ake ki reira tiro i te whenua, rārunga i te waka topa. He timatanga anō te whakautu i ngā inoi a ngā rohe tua whenua, e ora ke anō ai rātou. Irena Smith, Te Karere.